Nginibingelele ke babukeli beProgenat TV. Mzansi nonke South Africa yonke. Igama uMabutho akaSithebe. Ngaphansi kwayo ke Progenat TV uhlele ireconciliation. Namhlanje ke sidla esiyathemba futhi. Phinde sabizwa sabuyiswa la esiyathemba futhi. Esibanga sokuthi sibhalana nanangumfana la umfana omncane imagine umfana omncane usambe wazwasifuna ngesibanga sokuthi unenkinga ethile yokuthi ubaba wakhe Nkosi yami sisethe le story lesi baba wakhe udla imali yakhe yegrant uyiphuzwa ngayo utshwala umfana usiyasokola manje sesikoleni sekudleni usiyasokola umfana udlela zonke imali kodwa awakutshela babukela igama lakho mfana ukuthi ubani igama nguSipho Usipho yasokola ke bafethu baba uhleze esethaveni njalo imali yakasasa ihlala ethaveni uSipho esethaveni udla utshwala ngayo mfana akanako ukuthi akanalutho njengamanje baba ngithi somthola khona ethaveni ngisema sifika ngikhombha ethaveni lengapha nganoma uyona lahlala kuyona hlala khona ukhona njengamanje okay mbukele Brena siva akuhambe nami nananga mfana sike siyobona ubaba ukuthi uthini hlala lapho ngasuka siyabona yebo futhi ninjani azi khona ukubuza ubani umanyathela lapha phansi kwenu Imanyathela mfethu wena umanyathela umfana lo uyamazi umfana mana la intwana yami umfana wakho lo ya mfana wami umfana wakho njobe usukene nekhaya nje ubulo mina ngisuke kuseni ekhaya njoba una umsheka udlile amabhodo akhona ekhaya ashiyo amabhodo yebo ashiyo amabhodo lapha ekhaya ukudla khona na amabhodo yebo ngaba ukudla khona yebo ungangilethela abantu basi angangilethela abantu basi kudla khona kanjani awukhela abantu bokubona udimali emekati wathenge ngani amaphiya na umhlolo wami awangazohlolela ngiyofola ufuna isikolo siyeke uhambe uyofola phela wona ahlule isikolo bana wahlule isikolo mfana uthini awukahle awutshele mina uthini kuwe mangibuka hayi uthini kuwe mangibuka uyalizwa ilanga lishisa kanjani uyalizwa lithini la kimi ekhanda wena baba uthwele ikhanda elikhulu nje kuphela uyagijima uzala kimi yini inkinga yakho ongikolota kona mhlawumbe uzongisiza uthi ukuthi imali emegrant imali emegrant usokola kanjani ngizani mangishaya oyikahle wena mfana baba right man baba mamela la angisuka ngamadlala mina yezo angisuka ngamadlala mangabe kanjani makahamba lo mfolo uhambe naye ngeke hambe umfana wakho lo umfana ulethe izikhala ayikho into engikhuluma nawe angikhulumi next nawe wena baba ngihlale ngangelele angikhulumi next wena baba udla imali yengane uthenga amabhiya mamela la ngitsheleke mamela ngitshele anthi ngabopele bebangangibabela nina ngibabela bopelepele bezinjinga nezichaka ziyawulwela ya ayokudela kwakho yiko ukushayisa abantu yadelela too much uyangizala kodwa ngathi uthini kuwe mongikhomba kanje uyadeleli attitude yakho umfana unanga sahloniphi unani la kimi bathekahle uphuzuma emegrant ngiyasokola malakhe grant wena mama wakho wafa ngizombayisa ngomama wakho yes unamxolela sakho bathisa ngekhanda imali emegrant usaphinde usingidleni ngilambile wena mfana udelele ungena neje sontweni wena ungena neje sontweni ungena neje umhlolo wani wena hlele kamnandi ka umhlolo wani wena abantwana awungitshele into ungitshela yona mamela la even mangabe lutshwala bambukudakile phuma la yekela umngane wakho lo nanga umuntu obhekane mamela baba mamela baba ngikhuluma nawe ukhiphe negama lebuthi uthi umama wakhe wafa wafa umama wakhe bengikuphi mina lapha bumthanda umama wakhe bengimthanda umama wakhe njengoba uthi wena wafa ngina ngani ngoba afana nathi isikhohlakali somntwana somntwana wazothi usikhohlakali wangithi isikhohlakali awumboni wena umntwana unjani ngathi umubhuti wakhe ngumalume wakhe ngiyo yonke into kuye azongikhomba kanje mamela mfana ngithatha kuwe uyafundisa ngathi imali yami utshwala ngithi ngifile kanjani right yokusiza ke lokho ke mfana manje uhambe nawo ikhadi lomntwana lihlala kuwa ngithi njengamanje njengeProgenat TV into esizoyifuna esizocela njengamanje uzicela no mamela ungizwe kahle baba ungizwe kahle njengamanje ngithi wena uyahluleka ukusupport umntwana uyahluleka but imali angazi wena bawukhona mana ngikhuluma baba asiza mana ngikhuluma njengamanje uyahluleka ukuthi usupport umntwana umntwana unemali akhe njengoba la akahlupheka umama umshelile yebo imali uyahola lo mntwana unike wena uyahola uyachaza unike wena njengamanje into esifunayo banikeze ukhuluma nawo kahle kahle ngikhulisa abantu bakamakhelwane athatha imali yami
Awukade mfana. Njengamhlanje ayizidla etshwaleni. Umngane wakho uyathuka namanje uyathuka ukuthi ngathi ufana unje. Wena mangabe vele uba nenkinga phuma ezidlweni zami udonsa phuma intweni zami udonsa mamela la thatha abangani bakho Awuyakuphuzisa lo baba lo. thatha abangani bakho Wena ujethi nje imali zakhe. thathe lo doni Uyabona uphuza imali engane ngane yahluphe ngiphisa amaphelo wakho. uzibone nalabangani bakho Ngikukhuluma wena ungalethe kadami uzolamba. ngithi wena Uzolamba. uyolala nabo namhlanje Ngizahamba nabo. Lapha Bangiphiphile engcono kunawe. Uhamba naye futhi. Bangiphiphile engcono kunawe. thathe mfana Yeah. ikathulu zenzeni Ikathula anginazo zesikole. ikathulu zenzeni le ikathulu okupha zona Ukiphi ikathula zakho size 10 ngoko size 3. Inteshane njani? hey lo mntwana Ngiyala umfana uyathelela ngamnika usize 10 go size 3 uzawenzani Uthe abantu bangifika kanjani esikoleni? Phela akhutula amabhasi lawa mfana. Ubezeke. ngikuthanda yeso manje ngiyakubona ukuthi uyangidelela Awusumthanda ngoba nakho esethatha amakhadi usuyamthanda. thatha nali khadi lakho Ngiyabonga. Asenamali phela yokusiza Eh. akungiyeke ngeke ngidla amanzi ake niphume Uthi nalabantu ngone uthathe wona lamanzi wachitha. Imali yami. amanzi ngoba Wathatha wachitha. Imali yami. Imali yami. kahle mfana Angeke miyaka. Yabo nje angikhomba nje. Ngoba sengitholile ikhadi. Uyazi ngifilani. Uyazi ngifilani. mamela la boy mamela la boy Right. wona uyangitelela wena mthetho Hayi baba ungamkhomi kangaka. uyangitelela kahle angikhulumi nawe Kalokhu udelela Angikhulumi nawe, thina, ngikhuluma ume khona la. nomfana mamela la baba mamela la Hayi mana mamela la baba mamela la mamela la Phela ume khona la. mamela la Yabona nje mamela la ngibizele lo dodwa child abuse lezo. mamela la Child abuse. child abuse so manje ucabanga ukwenza njani Ukuthi udelela thina. ucabanga ukwenza njani wena Okay. Ucabanga ukwenza Fine. njani? No it's fine. So mthatha umntwana lo because wena kuwa akasulunqe. mthathe musu ukhamseleni khona Mthatha manje simo sokuma social. ukhamseleni mthathe umhambise Okay, mthathe umhambise yebo and manje enenye into angithandi into yakho mina ngicela ukudeda la hamba inkinga zakho hamba suka lapha kwami futhi nawe yebo Azama simthatha umntwana. Awutheleli wena. Okay, simthatha umntwana. Awutheleli. Into yiyo. awutheleli wena Ngitshela into yiyo. mamela lapho uthi Ungayenzi child ngicela ukuthi abuse. ungaphinde usondele phambi kwami Ungayenzi child. yokusiza lo Hayi mina ngeke ngenze lutho vele. Eh ngiyakutshela-ke Nami ngiyakutshela. ya nami ngiyakutshela-ke Uhamba naye. wo uhamba naye Yeah. mthatheni vele Nasala namabhiya. ya mthatheni nobe ningikhululile vele Ikhathi silithathile. Nobe ya lithatheni lelo Vele, khadi lelo into yenza i-wrong. nazo-ke kula ngifuna khona Uyophila kula ngifuna ngani? khona Uyophila Angeke ngani? wazi amarasheni wazi amarasheni wena amarasheni ngihlezi ngiphakela wona amarasheni ngihlezi ngipheze Ngoba ngiyophila ngani? ngijwayela wona Okay babukeli beProject TV ubaba la uyalwa uyasiphathi ke gcine sesikhonile ukuthi siyenze umfana lo somthatha simuse kuma social worker abe right ikhathi siphethe khona ngoba ngeke khona uhlalo baba ubaba udla imali yakhe umfana lo mengabe uyaqhubeka nesikole nani ibhathi izinto akakhona ukuzenza kwenzeki so njengamanje sathile sohamba naye nethimba lami simusela kumusa khona then yeah okay ke babukeli beProject TV ungakhohlwa lapha ukuthi uyaviewer uyasubscribe before uqala ukubuka episode uyasubscribe ulike then ke comment esizivu uvo lakho ukuthi thini ushare ulike ya ikhathi sithathile usazolamba lo muntu lo uzozibona uzilamba elahamba yophanda nje umuntu omdala yama uphuza yazi uphuza endaweni right kanjani but uphuza ngendlela ebhedayo kwabani la ho lovers khona bathi kwanduzi tavern uhambe naye udicelela abantu phansi uhambe naye ngendlela aphuza ngayo but kanje but ke mina uhambe